krama kaulinan barudakna nyaeta oray-orayan. Mangga simak videona. Oray-orayan, oray naon, oray bungka naon, bungka laut naon, laut dipa naon, dipandeuri. Oray-orayan, oray naon, oray bungka naon, bungka laut naon, laut dipa naon, dipandeuri. Anggot. Tenang tak orang. Kita sakal dulu. Gunakan kita. Itu benar dibenang. Tonton. Ini baik. Kunci nada kenayangan. Itu ini. Nabubunangan merah di tukang. Di belakang itu kan. Nah di tukang. Enggak di video. Di pangker. Di tukang deh. Tukang air kan ada air. Mudah-mudahan bicara. Jeda. Padanya lah kunci, dicantik di belakang. Padanya lah kunci di belakang. Di pijak. Tampilan tata krama kaulinan barudak ti istri kelas 7C. Hapunten dina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.